Menteri ke Sorkar Jylla Wan Ïakren ke Sorkar MDA uba wala miki Shylla ula Kyntu ke Khasi Student Union banwan shikmat ban Iakren bat ke Sorkar knang ban pinbay ik jingdawa jong kasing habakren halor ke jingiki jong ke KSU uba Shylla ula ong ba ke Sorkar ke pli kalat bat ke Kloi ban Sngap ik jingdawa ula ong ru ba ke jingikren kedai ke linti bniah shikman kimat ba dawa ke KSU ki kinthop ya ke jing persha ke public hearing halor ke Shri Simen bat ke jing keno persha ki he Sorkar bat pulin halor ke jing khanglar ki paidbah ki ba persha ban poi sha ke public hearing kaseng kadawaru ban pintai kampura ke MRSSA arjar khanriu ban wanrah ya ke ILP ki jaga rung khaput ke migrant workmen Act bat ki jing penkelah ke rukom thongkam hanegrims kinthop ya ke jingbo kerpang ya ki Khasi Jaintia bat garo kumta ke Sorkar ke Kyntu ya ke KSU ban Wan Ïakren bat ban ya penbait lingba ke jingikren. Yeah, definitely. Because I want to make it very clear that the government is open for discussion. So we are ready to listen and to deliberate, to have a dialogue. And I think that is the way forward. So I'll request that to urge the Khasi Student Union to come and have a dialogue with the government. Iperti yang tau ke Iwan, kuwi ke perom kuah kanai pi. Ivan,ไปคอนแรมกว่าอะไรสกอตมั้งคันตอนฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกันหลักค่ะ บนเส้นกิบรุงจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยูได้กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้กับกระรำมอต่อระบุนกระรำเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะอยากคิดอยู่งานนี่นะมาแม่คิดขึ้นมาวันนี้มันแอมยาวฮะแม่สเตลล์งามสร้างเกี่ยวกับเก่า Tapi ni benda yang pergi ke kuat lain ni training ke boleh bniah ni mata bau cina bau sains suruh. Ngak kuah amal lai. Tahu hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sampul desain gua ar dah hikai daga desain mana je ya kan ya sampul desain. Jadi ke cek tu ram Sorkar mah. Kamu dah terang laduk mesin dia sikit kamu kuah.